Komanda nde? Omega. Omega. Ntabwo mvugana. C'est vrai? Ubwo ni ugusenga rero. Ubwo ni ugufashanya gusenga, nabonye bitameze neza. Kuri we? Nabonye ba FARDC basa n'abamusize hagati, mbona ubuzima bwe bugiye mu kibazo. M23 yishe Omega yari umuyobozi wa FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bahungiye. M23 yamwivuganye, kandi M23 yatanze iminsi 2 ya ntarengwa yo kuba ingabo za RDC cyangwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashize intwaro hasi. Umutwe wa M23 wahaye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru amasaha 48 yo kuba zarambitse intwaro hasi. Ndagusuhuje kandi none ngo ikaze ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nitwa Mr Bean Hamo, niho ndi kuguhera update umunsi ku munsi y'amakuru ari gutambuka. Iyi ni Bean Empire, kanda subscribe. Dufite n'andi macana atandukanye iminsi n'imbere tugiye kuzabatangariza ibitandukanye, ariko banza kandi subscribe hano, hanyuma tubane nguhe update ku makuru ahari. Ubu tuvugana mu kanya gashize M23 bimaje kuba verification cyangwa bimaje kwemezwa ko yamajije guhitana uwitwa Omega. Ni Pacifique Ntawunguka, wari umuyobozi wa FDLR, yari umuntu wari ukomeye cyane. Hano hari amajwi ngiye kubumvisha, mubanze muyumve, ni mumara kuyumva inze mbasobanurire ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu byagenze. Umutwe wa M23 wamaje ndetse no kwihanangiriza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbanze mbumvishe ayo majwi, hanyuma nimara kuyabumvisha nyuma nze mbasobanurire byaje kugenda gute nyuma. Aramutse. Barapacha. Ko wanyanzera. Reka nagaruka wanga nibihe byabiteye. Karehe twaratewe ntiwampa pole. Ko naga kandi turi gutega saje ngo ufatwa afaturuka. Abawe namwe yoruguru muri ya misozi ngo ndo byari bimeze neza. Ahubwo noneho naho zirahaye mutamisozi mwe bavugaga ku Rusaye. Hagiye message narayiguhaye. Oya. Baba we zahahingutse. Imwo ziri gushaka guhinguka. Ziri kuzasamu hejuru, ziri gushaka kuyinjiramo. Yego. None ko nabonye message ya komanda biragenda ute? Komanda nde? Omega. Omega. Ntabwo mvugana. C'est vrai? Ubwo ni ugusenga rero. Ubwo ni ugufashanya gusenga, nabonye bitameze neza. Kuri we? Nabonye ba FARDC basa n'abamusize hagati, mbona ubuzima bwe bugiye mu kibazo. FARDC yenyine kabisa, atari no kuvuga ngo inyenzi zamugezeho, niba ari ubugambanyi, niba ari ikisinzi. Abantu nk'ubugambanyi. Pole n'ugusabirana rero. Natwe mutuzirikana. Mwarahunze ubu none? Yego, njyewe ndaho bita Ikabamba. Ikabamba ndi kwa leta. Iyo ndi naranavunitse kubera kwiruka. Reka tubitega amaso aho bizagikisha iherezo. Nge narinzi ngo buriya baracyari Mugunga, burya bazamutse inzira y'Irusaye abantu uragoma. Waramutse. Waramutseho. Yewe twaburanye.
cyagereyo nimugoroba twatandukanye mana nkomeza kuba mu bihe ariko na bwa butumwa nari nagiye kuguha mbona amareza aranze nanjye umuriro urankirana. Nagiye kubona mbona umuyobozi bitameze neza. Ndavuga Omega. Ufite uburyo yabona message byaba byiza kuko nabonye azungurutswe ari hagati kandi atakwikuramo. CGP mvuganye nambwiye ko nawe ashaka atakatishije amakoni kandi message ngizi ziba zihutirwa rega. Ngongwiki. Halo? Yes. Direkto mbiro bari kumwe. Ego. Kugira ngo barebe ukuntu babigenza kuko urebye uko ibintu bimeze. Ego. U Rwanda rwose rushobora kuba rwaramenetse muri Congo. Na benshi bari muri Goma bati niyo mpamvu mugomba kuba maso. Twabikora hitira kubona. Ndi kuva ku bitaro ngiye mu rugo. Ariko ni message yihutirwa kuko ba benshi nagiye kubona mbona umwanzi ari muri Goma cyane kandi ari gukorana na FRDC. Urumva rero umusaza nkuriya biba bisaba kugira ngo ndaza kuguha message nari nahaye kiri mwami mbere yo kugira ngo ahure na biriya bibazo nuko nawe atanumvise ariko kijya gihe nari ngiyo muri bya bihe by'amasengesho ajya sinigeze kubwira umukoroneli twari twamanukanye Buhimba. Yego. Ayo makuru yose bari bayafite. Ubu rero tufatanye dusengere muze Omega nawe nabonye bitameze neza. Reka nanjye ngere mu rugo hanyuma nkuvugishe mu kanya. Sawa nta kibazo. M23 yivuganye General Omega wayoboraga FDLR. General Ntawunguka Pacifique Omega wari umuyobozi mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR yishwe n'inyeshamba zo mu mutwe wa M23. General Omega yiciwe mu gace ka Mugogo muri Kirunga cya Nyiragongo aho M23 yamusanze mu ndake yari yihishemo bamwicana n'abandi basirikare babiri bakuru ba FDLR nk'uko bwiza ibitangaza. Uyu mugabo yari umuyobozi wa FDLR Foka kuva muri Nzeri 2019 ubwo yasimburaga General Mudacumura Sylvestre wishwe n'ingabo za Kongo Kinshasa. Uyu wa 25 Mutarama 2025 ubwo umuvugizi w'uyu mutwe w'urwego mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yasohoraga itangazo ritangiye bivuga ko kino gikorwa yase bitangira gushigwa mu bikorwa. Kanyuka yagize ati AFC M23 isabye abasirikare bose b'igisirikare cya RDC bari mu mujyi wa Goma no mu nkengero kuba barambitse intwaro zabo hasi mu masaha 48. Ntabwo umujyi wa Goma ukwiye kwifashishwa nk'urubuga rw'imirwano kandi umutwe wacu ntabwo uzihanganira abitwaje intwaro bari kwibasira abasivile. Mu gihe ingabo za RDC zivuga ko ziri kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa, M23 yatangaje ko ubuzima bw'abawuturiye buzambye kurusha bitewe ahanini n'ubuyobozi bw'amashanyarazi no kubura cyangwa n'imiyoboro y'amashanyarazi n'uw'amazi byamajije kwangirika. Ibyo ni ibintu bikomeza kunyuraho bikagomeza no gucaho ndetse ibintu bikaguma gutrendinga cyane, bikaguma gutrendinga
bikaguma no kuvugwa cyane hano ku ino mihanda kubera ko ni ibintu bikomeje, imigwanira komeje. Baje guhita basohora n'indi tangazo, umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiriwe mu mirwano mu mujyi wa Sake na Mweso muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa 25 Mutarama 2025. Ihuriro ry'ingabo za RDC rigizwe n'abasirikare b'iki gihugu FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo byagabye ibitero ku birindiro bya M23 bigamije kuyikuramo. Umunyamakuru uri hafi ya hari kubera imirwano yatangaje ko ibitero by'iri huriro byatangiye ku 23 Mutarama bitari gukura M23 mu byimbo byayo muri Sake na mu Bambiro. Yagize ati uyu munsi nanone imirwano yakomeje mu bice bikikije Sake ku bw'ibyago izi nyeshyamba ziracyagenzura Sake muri Mubambiro. Telesfori Mitondeke uri mu buyobozi bwa societe civile ikorera muri Masisi yatangaje ikinyamakuru Actualité ati habaye kurasana cyane bitera abaturage ubwoba. FARDC na Wazalendo bashaka kwisubiza ibice byinshi. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye RDC MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDE DRC nazo ziri kwifatanya muri iyi mirwano. Ushaka kugura cyangwa kugurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga unyandikira kuri 0789 7 156 tukavugana nkabikugezaho. Nyuma yo kumva ayo majwi wumvishe, nyuma yo kumva aya makuru, nizere ko wakanze subscribe. Tugufitiye ubwino, tugufitiye byinshi mu byo turaza tukugeza hano kuri Bin Empire. Mukanya ngiye kubaha inkuru y'abana b'Irusizi baroze bagenzi babo mu kigo cy'amashuri Imururu. Ndagushimiye rero, ngiye nitwa Mr Bin ex promoter. Yitarirengejeho ntago riba ryuzuye, avoid and you play. Nkomeje kugusaba gukanda subscribe no gusharinga bino biganiro kugira ngo tukomeze tubane mwa bino biganiro.